aba attention TV so ene anape ene ye wadan that's the yeshia mosonfo akuyantwa ho fe kwapa bi wa wo hwe me ho ye fe a fe ne kakra ho me se me fia ya na discover pa nti aya ta hwe me se na ediska eba wa brabo na endumeko eso ya se a ene me di dwumedi ebro ye obatamba travel and tour agency for semaka ye ka akwantom pa hotoso pa wo beko mo wasum adwo se wo koye adwuma se wo kodi holidays bi se wo pe akotena besro from omoko enkura hodo yi so nyina Canada, Mexico, Australia, Brazil, New Zealand, America and Europe nyina enkuro na omoya ho adwuma nti fro batampa nyomondi nsa so emfa wakwantuo ehonsem ena NY catering services for so eso yase a yedi sa adwumedi ebro omo number 0548302985 0548302985 ena Queen University Foundation so ehwe nyanka ene nyisia besro so wo akoma ana se wo tima yedi bo nyanka mso found ma beba Queen University Foundation omo so person oni omudi nkoma from 0548302985 now oni omo endi enkomo amfa sebi enyisia for hom so abrabo na nyame sompa na ehwe enyisia ne enyanka nyame be hira papa se obebo ma na me ko hwi na sen small evangelist bi aba o mai ma chese obo adwuma pa obo adwuma ni din ni Suro Nyame ni din ni Suro Nyame ono de Yesu frɛ ye no se ebi ebre no ba hwie ne honhom egu mrantie ne mmaba so enti wa hwie bi egu evangelist Suro Nyame so a ono so ne de no ode akọ baby foforo on say ya ofre no mu difference obo a ye frɛ no se on cha so dem obo a ye frɛ se on gina ka kwan no mprichi obo a ye frɛ se on ye lot you see obo a ye frɛ se on sayare na Suro Nyame de Nyame say onyi ghetto boys emrafie na Yesu pom pa Yesu dom pa Yesu pom asempa na we na Suro Nyame adwuma eyefe asofo bi e condemn no ya asofo bi say akwara jimi kra no jimi ama mre bi kwa Suro Nyame be kan asofo ni bi pe kun ena ya papa Reverend Obofour de o si de bi abemu ye mi fe papa ema oko Obofour aso dem ena Reverend Obofour so de anije de ofel so ehia Suro Nyame fefefe a chese asonwe mu anesa na we na Suro Nyame asabe gina bontin esa akasetia ya papa Obofour ya ko ne nchen ya o se kukuru sika ede ma na so onfa me Nyame adwuma yi abemu yi sa gina kwa ho esa sampam na Obofour eti asem no obebua no but I say obetia ne kakra wa anye na bufo so obekasa kire de se ne a wo se Nyame adwuma no etie me so yen kotie ne aye papa Obofour enso ede maye kakra oba me nche ko e we ne videos na e serious me do do so Ghana pa o betimi akasa e school ne ekọ a makom anim wo Nyame mu che no oya de na nya metimi mo frɛ no etunofo because my whole ministry mo che bebre the old car tena ha kamin Suro obi a o misa no so Nyame hu no ho sa the doctrine no person dey in ministry no and me dia na nya pa as a me miracle items no we get to any we for kasa the oya na menye the tia obo no memmo atale a wo hye na menhye kasa bi obeka menka enti ono no wo ba bi ono no hu no ho se one me nya adwene o ministry the same thing na mesumo wa ba bi a mesumo ne nya adwene besa branti a wasiso otimi to anamo ewura gato no otimi yesa opeso no mo yepe no otimi we ne o mo no eguso touch me heart
Me, I don't lie. I don't fake. Nti ebi a the choose of words no eno hunu say oh kwa sorry fie na say sofo pani bi ma miracle items a if you sofo pani TB Joshua abreso ene nipa wakwa sorry a wayi sika yama ni bibi so on fan fie your churches are orthodox churches omu bookshops odu KO Kumasi a me be se me bo church bi adin da ho your church so and so bookshop urawa yemfa yanum kasa ne fa book free ho ye to entino de be ma wonu se me fresh Suro Nyame organically ene ya metu ansan frɛ no se mo fresh Suro Nyame ma me entino is entitled to his opinion nti so ne me nya adwene se bia Reverend Obofour wa ba ifo nko first ne miracle items bebre you move to Sunday churches. Kwani makati bebere mbo. Aho na mimi gidie wo. Ko untimi nka Mose puma na ho asam. Puma na kuta Mose no. Untimi nka ho asam wa abra obekasa tia ma ba ifonku. And the ameni pada sudi machi omodome say what they say is different from what I do. This is my calling. Daniel ababon paya me akochina kotu yata merem. Elijah so be frɛ oja obia ne frɛ ti o ma na mo frɛ me Suro Nyame o disappoint wanya there be o kuta ni ministry call na me invite no se krache unu ni pakura wo ye endi o cancel so for this that no ko fa so for be frɛ obi ti mi comment so Obofour na abon pa so me ni so for bi a ho time o me da se ojebre e de twɛn me o nya Obofour ka no aha Obofour se wo hwe Nyame adwuma na wakɔ nanim kakra enye sanka ye kase school pa dia anka wakɔ nanim se Suro Nyame kakra nti akwaye se enkola asem ewo ni mu kakra Obofour bo mfuye na mu obekɔ so a se obecheche na ena Nyame adwuma ne so ewo sane a eye yi ya frɛ ni so nko preach get for de ono Obofour nso ewo aso dem eye ne de na ye ka school pa dia anka Reverend Obofour di anko no odin sase ne bu se anka waji mu degree pa Suro Nyame enye ne class e wo Nyame adwuma no me da se se wo je bre etwen me meko eso yasin eye Obatampa travel and tour agency for na eso mase me sro medical ka se omuna ma no e wo scream na no me sro from na wonu amundi ensawo so e fa wa kwantu sem ho me sro mo do ba kodu asomwe mu ate me so we kululu bia ni mo from o meche mo obubu ahye o from a obema direction ne o makasa fefefe e for akwantu ensam ho na enwe catering service for so eye bibia efa catering products na aduane shito papa o pe shito ma obako school a o de betwa 3 months ni nyina mfom so bia emma ho a fre enwe for 0548 302985 na sanso frɛ Queen University Foundation so a wo hwɛ mobrofo nyanka yisia so wo 0548302985 mo so mfo akua ntwa na sabre me de nsam yi eba wa pon so me da sesa o je bretwen